kwiro arintere chamara kwinde twaririe nogo mwankanto mambiria kumiria bakaria kwanto bakwata mbaru bangi bakambia kumeneria lakini abange nchwane no ntuge munde kenda tugo twino agandene mubango kenda twalia manto mwanya Bishop karibu sana. Asante sana bwana Kabete. Yes. Marito makwa ngashokera kairi ni Bishop Nicholas Mwathi. Indara ya mitambo ni no kairi gitara atwarageria manto ma kanisa rira kwa ina buruburu shama kanisa. Yes. Na tiga uri mugeni kirenio na araumete Tharaka nuye kura makanisa makwa mari. Nuye kinya itia ntore akwa untu etoka matara na kunge kwingi. Ndwamirite Kenya. Ndirugamirite Tharaka nithi ndirugamirite Tharaka. Kanisa ciakwa cionthe ira bantu kethe kibao kionthe kiandikitwe Evangelical Church Kenya mzima. Wathi Mombasa, wathi kinya untu etwa Maraba. Wetia mari popote pare ukathi wethe kibao iku inio ndugamirite kanisa inu. Na ndajire anda kuonia certificate yakwa ya kanisa. Ndakuonia certificate yakwa ya kuwatithania mirano. Ndoni registered kila kitu. Kila gintu roni registered. Na gutire bantu kanisa ekumania na mantu marankwariria ndayari ata mukaji wa Tharaka Nithi kwa wingwe ndokethia antu ba Tharaka Nithi bonde na arambumite na ndinga kura na nkethie kinya ba Tharaka nkethie kinya aturi ba kwa bankarini barantoranirite nabo kuciarirwa ni unciarirwe ontu etwa Kanjagi na araga kurungu bantu etwa Matagatani babu athama atura bantu etwa Nkarini mwiriga ikithuri gaitawa mugwe itio tuthari mandeguru na itio turombagira ndeguru ya karabwega kwa windi muthikiria urandikiritie munde inkuromba ndikirie bwega nuntu nkaria na ngakwire sababu na biore bya bukauria ngacokia na ingwetia tukathiania na tukaomba kugwatanira no tikathikirie wina muthuro na untura ciaca itie muthuro mbere tucokana kama madwa ciaca ntiye kana nonire ndeto ingicha thiro kama mutandao ni yo Bishop Joanna tika no muonire uraruta mapempo aikagira njara kwa mushirika wake tika no muonire lakini the metarata ninkwenda at least waliria ni umete mono mutano everywhere akiwa naruta in deliverance akira mwakruyu atio gukara na antu bangenja na Bishop Bishop nkwenda tukali de chonti wenge chimitano ni mono lakini Bishop mbwega no tubokinya na ogotwereza bora na agumete lakini kuna moroto mono idimete tuyaga nyekeda tukagweta manto nyumani kwende to mono ira iromete ekingina na county ya Tharaka Nithi ndeto gomiria wathi na ntere chamara wathi gwari ndeto chia kuga kwenu mugongo onogatinda utiona governor na wagweti nyoro batirie ku support governor uri na ntere chamara nteto ni mono antu banjia kwa iche kugaukania mono ira antu bagweta bakuwa Bishop dokwenda gutugaukania kwa tia kariba county ya Tharaka Nithi imbio yongo yari na natambia yari ogo kenda gwali ndeto ira. Asante sana bwana Kabete. Mbere ma antu bataurie nae ntauga mugongo wa Tharaka otiomba kuruta ngabana kanda ugire bura antu ba Tharaka bebangite thaino batiomba kuwata gite kia ngabana nuntu batibangite enough na gitumi kira yatumire mbugogu bwana Kabete kuri gita gitonga murugara akinyire bantu atangasa ugakenda gite kia ngabana na utangasa ugakenda gite kia ngabana athiuruka kiuga na kwenda gite kia ngabana na kwenda gite kia ngabana na kwenda gite kia ngabana nyumani wa nyuma antu wa baba betu ba Tharaka na aranciaririte na arankuririte na ara ndingaga kura kinyaci gokia mbunge kano bacoka bau mau bagauka ntu bakai bathi bagira mama Susan baada ya kumuthura atwika women rep wa Tharaka Nithi na tweterete kuruterwa wira na tweterete kuona wira mandamu autorutera bangina bo bacoka baiba mugira bamwere gugubanga bana no kuona saindi no kuri antu bena gitonga murugara saindi no nge kuri antu bena Susan Mwindu na bonde na antu ba Tharaka na inkwenda kubareta au bamenya niyo ntikugania Tharaka na ntikurwa na Tharaka ibo bongwa bakugania nonto rira kuonekana antu ba Susan Mwindu bakuwa uyu no tukathura ngabana rira kuonekana antu bagitonga murugara bakuwa uyu no tukathura ngabana already gutire ngwataniro iri Tharaka na no nkwenda bandikiria u neke tumindagure ndagu atire siasa cia Tharaka bure karitha ino na antu bara bakwaria mantu magitikia ngabana gutire mubango enough ukuonekana uri Tharaka wa utwika no abakurukie ngabana no ntukabakurwa
Thaino bara bakwandika mitandao ni bwana Kabete bamwe bare andika ba Susan Mwindu babange bakandika ba Gitonga Murugara na wote wanapigana baadhi micemanioni kwa mfano ukadhimara bwana Kabete gutire chiasa si mara antu ba mara tongore bara bare mara ma MCA mamara na mheshimiwa Kareke Mbiuki mara kaba kasite kuruta wira waya chuka ukethira barabari chuka MCAs bachuka na ngavana Njoki wa chuka na barabari ku MP kabenderete kuruta wira lakini waya wetu Tharaka indwani turi nonto gathiwethire micemanio ro karutho Tharaka no antu bagitonga bakibura Susan Mwindu antu ba Susan Mwindu bakibura antu bagitonga kogu already Tharaka ninga ukanie bobongo ibaganitie Tharaka bamwe bathi wa Gitonga Murugara babange bathi wa Susan Mwindu na nkereso gu ndakura area ira chingi nara bwamara na bwachuka bo batina mantu amu kabenderete kuruta wira ciao na muchuko mwake aria nyamwira ni ugatire augatio chuka gatukirete twetera mwanka ngavana arike wira yake riru twambirie ciasa ibu muchuko mwake njokeri bora mbiriro ndindathikiri mitandao ni bora kuga gatukirete twetera mwanka ngavana Njoki arikia ipindi yake riu twambirie siasa no kuona bahara batina siasa babange batina siasa baba betu Tharaka bobongwa baba kuona bakendeka mitandao ni bakuwa mwathi na kugania Tharaka ibobongwa bena gipindi gya kugania nuntu barugamiti already barugamiti antu baba bairi baba kwenda batuika ngavana na bonde baruga na Tharaka lakini ni nani kabera tire na nkabachokeria kairi na mbere nigo ndearia na capacity ya kiroria na mbere atire kuringana na ndamurika na ndarorioria bwakwa tororie bwankoma urorie bwakwa bakimurungu burada arorerie gataya kuruka bakiwa ati kuruka na ndabera atano atuika seneto Tharaka Nithi na natwikire urorie bwakwa bura nkurorie na burango choba na burango kuona tanabii nonto mbiye mwario matiendagwa antu baba bari bairi gutire muntu kona gitike ngavana nonto indwa bena cyo gutire giteva ochwa namba 2 bwana Kabete kirage utuma kaya atumire mbuga nga supporta Kareke Mbiuki mara ndi Tharaka Nithi na imbati kuringa kure akwa bantu ande arankwa mbatere kuringa mbatere kuringa kure akwa kiri muchuka imbatere kuringa kure akwa kiri Tharaka na imbatere kuringa kure akwa kiri mara na tutikarie mantu makanisa nonto bishop na kwenda athi barabara ni ciekretwo rami na nkara yakwa bishop na kwenda amona kanisa ciake kana wetho nyantie kanisa kana ntiembi inkunindi kugenda bantu kwina roi rutheru rwa kunywa tende ndari na ara wetwa maragwa ndaindethira antu bataga roi kithimani aramaguna maguta kithimani bya mugumba aramaguna makunywa arandanga ikunywa arandaka ikunywa njoka ikunywa ino turairua twethira antu bana ubanyamaria na magawi majuru iri kunywa ruoje rwena chumbi nukondikeria bwana Kabete kwa winde nigo ndenda kuga Mutharaka urandikiritie nathikiriye bwega ni unti kugania Tharaka gankuona Tharaka tutiebangite na Mutharaka tie tayari atiebangite thaino kuringana na bura tukurutha na andwa ira twikirite nundu twina andwa iri iguru muno wathirutererwa opposition ya Gitonga Murugara antu baetonga bakurwa na Susan na aria nju saidi na ba Susan na bakurwa na Gitonga muno na bonde na Tharaka baba kwari bumwe kiuria kingi ngwenda kure bwana Kabete mbere ni kiawo mburia kiuria kingi mucarendo kivunja na ari Mutharaka riaro ngavana mucarendo kivunja ajira ugana kuromba giteke ngavana antu ba Tharaka bongwa mucarendo aciariretwe nkondi akura na chokaya akatunyai bamurega rukunja orore marimanti bathi bagira njoka chuka na batera rukunja kubitia warega Mutharaka uyu rungi ngavana wathi kugira rukunja chuka indi bareona bishop no kubitirira kugatire Mutharaka na kebanga igitare akere akinya atweke serious aturetere muntu urabakuga uyo nwe twinde tukumbira kuma nara gwetagwa gaceuni kujira untu wetwa Sauri kuya mukothi magatithi ni kuya Mwanka Tharaka Saudi achekariga bauge uyo nwe tukwenda kunenkera giteke onene bwa ngavana wa Tharaka Nithi na au gogu tucoke tutume ochore na antu bamara
batunenkere kura tucoke tutumicore na antu bachuka batunenkere kura no tutende kwa mfano nkurenkere mtu wetu agatatu kwambire kumusapota tomire utu athimara twarombo core na antu bamara antu bamara baringira gata ya kure nyingi muno twacoka twarombo core na antu bachuka twachapoto isuka musapotero ri guru saindi na tuona gitegia senator kuya Tharaka thaino bwana Kabete twina senator twina women rep na twina itebingi bya muthemba no kondikeria bwa kwira kogu bibibidu baba thuritwe thaino muntu twina MP twina senator twina women rep no kondikeria na support ya antu bamara na antu bachuka no yatumire tuona women rep support ya antu bamara senator support ya antu bamara na chuka no yatumire tuona women rep na senator na support ya Tharaka no yareta itonga murugara na no tibadhure thaino ibarute ngugi ibaume siasani na ububu nkwenda kwa aliende ta Mutharaka alisi antu abo ibaume siasani bathungire maendeleo ni chucha ni mwindu arete maendeleo make gitonga murugara ngangane na maendeleo make no tutende wanokathia karibu na ntore yakwa bantu eta wakaruguyuni karuguyuni roye rora bakunywa karuguyuni tiro yero batikwethwa rokenyunya kwa na antu ba Tharaka na kinya stima batistima wana stima batistima na wewe tukwinge kinya Tharaka gutari stima kwa gitonga na concentrate na antu bake meanke nwere ogo mbere me gitare siasa rikinya so ni mwindu the same senator gataya the same nuntu wewe yake kutha kuthia mbesa na kuira nara na kuya kuona bora were kwendelea so bwana Kabete nkwenda ungwata bwega na nkwenda mbira Mutharaka niyo ntithuire Mutharaka no mbende Mutharaka tueka ngavana no mbende Mutharaka tongoria no mbende Mutharaka egwena gitekira kinene no tutende mbitigiria nchoke Professor Kithure Kindiki nkatho nuntu wirera arutire Tharaka ya kugitanga sub locations na locations Kindiki kari mugi nuntu atumire wirenu arutire Tharaka na mara na chuka ona tiandikanto directi nuntu thirikari ti ake wenka wana wewe na rugamirite Kenya ububugume ona ndigitanga tunyamu tuto nkomerie ndakachi akwa na ari bakwa Tharaka na Tharaka nithi ba apply bandikwe koguo ngucokerie Professor Kindiki nkatho muno nuntu bo wirenu ararutire nuntu bo nafasi inu arakirietire enu wira kuruta unge no akebumiria akaruthogu na unge no akebumiria akaruthogu na unge akebumiria akarutha yake Tharaka ukira na ngwatano ya Tharaka kugitata ikuonekana point yenge bwana Kabete ukakuwa twende ne Tharaka matiangi ya kuringithua antu bao baumire bonde na mathigi bambire kuba ene ndenda kwira Mutharaka ukegwa wina umai twendene na mucarendo no guchumburo Nairobi yara akira wa mantu matakuthijania na twewe nkawari Kenya na twewe nkawari kwa ODM turumeni mathigi niwe gwitwendene tuthinya ngumi twandamane twire president wa Kenya mucarendo ronekano noe nuntu imwano wetu wa Tharaka ona we na meje matarekagirwa imeje magiciasa na ciaca nithire mwano wetu kano noe kwa wende tutiendene nundu ntegwe mtukua mucarero na kano noe ntegwe mtukua tukandamana ntegwe mtukua kaugambu ende Mutharaka rafiki yangu muchoro wakwa na muturi wakwa niyo ntithwire Tharaka kanda araithire ndona atiri wana niyo ndire bishop nkaringa kura na chore bakwa na ndo bakwa bakai turianagira na bono tutie mtu wagaga nyanya indi niyo ndona opinion yakwa ndauga atiri kuringana na kimuriki kira murikite nakyo kiri antu barabarungi ngavana ndathima kithimi gya kare kwa Mbiuki ndone gigukuruka kuringana na mirandi yake iraruthite mbio nuntu kare kwa Mbiuki ne MP na gitonga murugara no MP na mama no women rep kwa uwa no MP wa county kogu gitumi gya kuruga ndimara 1 ndathimara nkwithira rami chekereke Mbiuki irarombete from national government chia young ground okathi untu wetwa Kireani Makuri gya nchuku mara chiere ramikere ground no gwegwa ya chiere okathi bantu wetwa Kianjage Chogoria uthima kutano ni chanda chianda karekera ramikere ground ira karekera mbete areta ay mujumbe tutikwaria manto mare ngabana okathi namba 3 Kireani Muunga Marima ramire ground wethuro kilomita chire kana 3 kana 5 already ramire na rombeta ya ground na yambiria kuruta wira kogurete kari ke kilomita chondira kwenda na uwi kilomita 30 okathi Kireani Makutano makutano ramire ground
okaya mantu keria makutano la meeting ground angu utayangire nkai antu batikona takande na favor na kareke muno okaya mantu megie roji kwi roji ni gonde mwana munini antakore ngukura muno na mbambiria kuringa kura nkothi marare ambere na thiende thia rwiro gwitwa muringa banana mwimbi pipe womba kuthungira ukaurira pipe womba kuthungira ukaurira pipe ino yekirwe muntu wetwa karekwa Mbiuki ari mujumbe na antu ba mara tikaba muthura for nothing bamuthurite mianka inu 20 yonthe bakiona kwigwira kugitata wau magu kuri yenge wetwa kirumi kuri yenge wetwa Muthambi Gitiye na kuri yenge wetwa Kajogu Ndamu inu ndamu shiri ire karibu mwitoni nara na manto mangi na thaino ende Unduma Center president rethiete kureka president ya kurugura na into bingi bira nchobete mara ndona bura tutena kanya kanene gakwereza ende ndaraithe ndona tiri antu baba rungi beba thatu bonthe itharakanithi noro kuwa mwathi no kuganira itharakanithi no kubitia nontu ntibatere kwirwa kura na rankari ngabora ngiringana ya mutharakanithi wena right yako ngiringagira mutharakanithi wewe muchuka rungi mbatere kumusupporta wewe mumara rungi mbatere kumusupporta wewe mutharaka rungi mbatere kumusupporta nontu bwana kabete mumara no ayagatethia tharaka kinya nkurukia mutharaka na mutharaka no atethie mumara kinya kurukia mumara nonto twinde twibambio twibathakanithi ko baraba kuga no mwankanga bana umetharaka ibo beno kabira timo athi wena kabira ende no nkurika yengiwa atire Unduma cia mtu weta wa Kareke Mbiuki mara iraruthite cionekana ground icigo tumamo supporta nkona atiri Kareke ari ngabana no arobira mikongere katharaka no tutendera mira twene otharaka no awera kindi kiarombire ino ya cia Kariga na ya kuthima rimanti inu inge itikuri kwambiria ino ngirira ngabana Njoki ambiritie wikira kumara tunye kwendama no kwigwa ngwetiki mbeca ciurite no thirikari ina tumaneno wethira pengine ari ekirite yarika na naugire iba wikira kinya ingi ya Kamarandi materi kwenda mogu na mibango ino yonthe ni ngabana so ndenda nkwira tire muntu amurekagwa na gitekira karirite wewe gitekiro karirite KMP no garurite antu benu bakarabwega basi tugakuyukia tabora twayukirie Njoki tona maendeleo mara ngavana Njoki aruthite chuka ari mujumbe na gufa gutwika ngavana wa Tharaka-Nithi koguo ni tukamurika itonga murugara na maendeleo mara kurutha Tharaka ikega tuma tumurenkera giteke Tharaka-Nithi na tukamurika Kareke Mbiuki na maendeleo make mararuthite no tutia we kuraya antu bathi no bakone wewe na ruthite maendeleo igaya tuma tumwitetithia mama nwe irombare yakwa niyo ndiuga tire mama gitumiga kuria supporta mama mbere ntikuri kuona were yake no ntu meri na twineo meri I think iwani mwanka twinwe gitege kutwa munenkere mwanka omwe ntiomba kumumakira na wanu ya no ntu Kareke mianka 5 Kareke Mbiuki ari makirwa na mianka 20 gitonga murugara kamakirwa na mianka 10 mama no ndi mumakira na mwanka omwe mbume na kura kidongo ndindigere muntu athanite mwanka omwe na ntikure kuona kiraruthite mwanka omwe keguruthite maendeleo mara kinya 2026 na to mwisho ndiko aruthite maendeleo na ambe aruthe maendeleo umechiasani aruthe maendeleo makamwendia na ankwira bwana Kabete endi mbecha cia Tharaka bakwinyangia aso Tharaka na Tharaka-Nithi no nto rama mare ciasani akathimeru gatimene aruthe mucemanio terinda ziba Tharaka na Tharaka-Nithi na bachuka kendomba kwaria nabo aba confusion baya kumuthura 2027 imbecha gatumira ndienu atitumira mucharo wake akaruma mbecha agaure kigina kira ikuya kuretera ekuru support ekuru baikundi na antu barabangi no kuona mathugania make nuntu matire mianke no tumuthurite makadi 2027 kogunya mera ire thige nara ire thani ni ire mbere nake gwachubite kenda kuruma tina atiwe na bata neno akiragaragia mbeca iri kithiuruka igitethagia antu Tharaka-Nithi ekuru baikundi na kuthomithia na kurutha maendeleo marakirutha the same na gitonga murugara rira kambirie kurutha micemanio ya siasa thaino na kuriunga athichuka athimara aruthe mirandi ino arutheu asupport angaturudheu na gwita antu micemanio ya siasa thaino na kugura antu baraba karinga ituma bakiaria mbecha inu ichibatere kurutha maendeleo na nkiaria bwana Kabete ti mbecha ndi munenkere kuya no ti mtu kinyo ndirite antu bari kwa mbecha ciakwa
Nokwewa ndinambia cia kwa nduta tuwira twakwa ndina intobia kwa bia kurea na ndi sasawa niko sasawa kabisa ni untie mtu kugurwa na ngiri chieri kana ngiri 3 kana ngiri 5 ndi kwaria rwaria ntakumea bankuga no gunkuga ndi gatire nigo tamukaji wa Tharaka Nithi na nteno kabira bwaku oyi mu Tharaka oyi mu Chuka oyi mu Mara kana oyi nugwe nigo bwana Kabete nga supporta kare kwa Mbiuki na nkamu supporta nuntu wa mirandi enu gwe ngitara na yingi mingi me ano kwita kuri kiuria Bishop kuri ndeto yingi kare ikiara gumo nyebaga ntumira bakembiraga mantu bakomine Mara tika igo achokika ira kare Mbiuki agakinya agachokia nuntu boga atiri abana kudro uka kare Mbiuki kare temyankenu kibao ari MP Maro tiona yentu ta koti bacho bakwa mantu bako niyo bichi maibande na ku mantu ba kuya ku registra bakwa nya dino bakwa imama mbi yabukuda kudia ntiende toinuka nomba kuena chobwega kana yakare kairo tuka urongo tibwega bwana Kabete na nigo nuyende Bishop tika kwenda kukwathira gono ntu kumenya kwena history yakwa na kanisa ndinacio Unduma Center kareke agwaka kega nguru nontu eka kurugure president rira mama kuthia kagwa na retete unduma na kareke no na waka unduma ona ukauma ukathio ukameona na nikurikiria rira president aka kurugura unduma ino ofisi cio ndarandeni na president arugura unduma na auge kareke arombire na amireta na ambiria waka urokurongwa gari akadia kuga gataroni tutikaringe siasa cia rongo tutikaringe siasa cia rongo nuntu ri isasa okureta unduma Mara Tharaka na ugumite kwenu ri ni ntobigana biteno tibinge mono rete unduma Mara gukuga rete gintu kingi Tharaka rete kingi Chuka nuntu wewe uri mujumbe wa county rotha maendeleo kunde no tikarutha maendeleo morongo bwana Kabete nuntu nigo indiete ndona unduma enu kareka awaka na imekujirite na ndona na noe mujumbe wa Mara na Mara tigakweneria kathura kareke nuntu titio tuthura kareke kuma Tharaka bamuthurite mianga 20 ana ria ringiri thiru bamo baruga tutimuthura lakini no we MP wa Mara kogwe ndi antu ba Mara utikone takabare antu barigisani ugu bakarega kuraitha mirandi ira kareka ruthite kwao bakamiraitha na bakaririkana na bakaririkanwa na antu bao na bakathura kareke wa Mbiuki na kareke wa Mbiuki nkwire bwana Kabete kuringana na uroria bwakwa na kuringana na mantu mararuthite na maruthite kwao agatuika ngavana wa Tharaka Nithi niyo me atiro tereri niyo ndigatega tio nani ndi Tharaka Nithi yonde niyo siba tibantundi kwina gintu muno ana inchi bakureta bakuringe tuba muno rira either gitonga murugara etentere cha Mara either thiguteria antu Mara antu Tharaka baruga beja cha Tharaka agotumira rira kareke Mbiuki na wata nara ta Tharaka ile kwerekea thothi no gwa at least atiganya mwa antu Mara bakugambi ikanyamu ya totumira lakini mama thirukanira county ya Tharaka Nithi yonde ntu no county yonde antu batikware buga beja cha muyo kutumira ntu imu nogwe na rugamirite county Tharaka Nithi yonde no kuona abunge baba kuringo siasa muno ntu akira kwa batume cha constituency mama Susan Mwindu ena rutha rwa kuthiuruka Tharaka Nithi yonde nuntu athurite Tharaka Nithi yonde na akarutha maendeleo bora kumba aruthe maendeleo Mara aruthe maendeleo Chuka na aruthe maendeleo Tharaka uyu ena rutha lakini ajumbe bara bathuritwe ajumbe ma MP bathuritwe mianke eno 5 go support na gukiria antu bao na nonda kuria bwana Kabete nda kuria tiri bantu eta wa Kirimbwiri Nkoru bantu eta wa Kamaguna wathungira barabara mpingire taingwa indama na barabara ya no ito gatoroto gatorotwa indama na barabara ya Ndhoa wendame Mwankathagana wana barabara chiongo ikarita mitaro ya menda bwana Kabete roye rungwa twakana baraba ina rathagana mwisho bomba kuona roye bomba kunda rothe rubakanywa antu baetura banyamarite Tharaka kogu niyo ntiomba ko support gitonga murugara thaino mbecha ira kunenkerwa cia Tharaka ndikwaria mantu Tharaka Nithi ndauga Susan Mwindu na yonge Tharaka Nithi yothe na rutha mantu monde marakwenda kuruthaku lakini gitonga murugara mbeca cia CDF cia Tharaka Nithi cia Tharaka kairute wira na ara Tharaka ira itigitwo nuntu tende Tharaka agatonga wondi kariugwe karionde iri nthi muno yukirwe iganane na wondi rengi yombe kugana na wondi rengi inenkerwo ruje iremerwo barabara injirwe ithondekerwe nduje cia kunywa imbega ukunthikeria bwana Kabete nuntu mwekura tiumba kuthi wonkia mwana mutori wake akirira niura
na batere kwamba wokia mwana wake akanyira rero akathi wonkwa muturi na tutikurega ariunga nogo na thiariunge biatho bikaibira kuthina kuriongera chore utina thina na gutiri muntu taije gitonga murugara na rungi ngabana kwa winde akathi kwebendia mwankwa chiasa wa kinyoreo wa kuthi kwebendia ukaraitha ngavana njoke thaino na kirina kuruta wira chake buru ukaraitha kareka mbio kina kirina kuruta wira chake patunwe mujumbe wa chuka na kirina kuruta wira chake abuyo weto we anakinya kurunto bongera ruthire nkwari anto bakona taka nguchi ya tonga my brother na mbukegere mungu etonga uri njo cha tonga ndendere gitonga murugara is my friend na kutha matharaka akathi gutura chuka kenda thurwa giku gitiumba to mathurwa we no kwibwe kana ari chuka tu December no rathirire thigunku iranenkanagirwa bantu etagwa rukindu na no gomuchiuri na wenda ndiogo ndinga mbicha ndiogo nguringira nyamwito thindio ko nguringira kwira raitha muyo tonga nuyu twakana askari akambingata lakini no ndingero ego nanga kuonia wake kwa rukindu na ryanku utia nkuga ntu bachuka ibathuku kana gitonga kutura chuka na kupitia lakini ikino ntu ature gitare siasa na no goko mweni antu bachuka na antu baoge muno uti muntu muthura nuntu ba utura chuka akathurwa nuntu ba maendeleo mara aruthite kwa winde tikevenerie kuma Tharaka agatura chuka nuntu katero era tumire kuma Thagichu atura mukothima tona ta Mutharaka to muthura meanke 10 arikania na ati meanke 10 athi gutura chuka akaira ganto kabera ndi muturu wenu akabera ndi muturu wenu kwa winde kuonanirio rende tio Tharaka na rikanitie nati gichiasa na rikanitie nati nuntu riratutiga athi gutura chuka natia nkurie bwana Kabete ende akathura ngabana akona bendera ya kitonga murugara mbere ma nkiaragia bendera ya tonga murugara tutiye kathi kunundu wewe na muji Tharaka uyo ngero chuka bendera tugakikisa anenkerwo bendera ngava no Tharaka nithi akaira ku na no nkwenda kuya tamaa ni nthuku na ndi aria ta muthinjirwa Murungu na nkani atongoria tamaa mbera barekana na tamaa muntu narombe Murungu amunenkero nene nunture mianke 10 tuthurite professor atathama Tharaka athi gutura untu kungi mianka 20 kareke muthure mara wana wewe atwire gitogoto athama athi atura muthambi imara kwa wari no kundigire bara kukwira kwa guju mumara na tutiene historia ya utwe kareke na umire kuna ya mara kenda thurwa atwire mara mianka 20 mianka 10 mianka ya ngavana njoki ya utweke MP ari chuka mianka 10 ya utweka ngavana ari chuka na rathamire ya Tharaka kenda tumuthura ngavana na thamire athi mara kenda thurwa ngavana a concentrate na area ya wake na athurwa na to mwenda na to muthura nuntu mutona musimamo na kamucokeria nkatho kinya we njoki mbere ndiganirwa nuntu bwa nara create job opportunity ciana betu Tharaka nithi baingi muno rutererwa barabara ukirini barabara baba wetu CSP baba ngi ekira mantu maigi enforcement na wirenu cho ndera ndikiria na betu Tharaka nithi inkumucokeria nkatho na nkamwira thank you na nao kiretie kinya muno na Tharaka muno na baranta kwenda kugweta marietwa bamwe barari zero baukira batweka ino chia utongore bakonja Tharaka nithi ndera tukare baadaye teno ndera tutia tu eno tutia ndeka inkai into ndeka 10 ngokutho kongitira matha are ndiko gitira no tukida kidakiki nara kia thatu mwanka kuma thatu mwanka thainya darira mbere ndio kwenda atiri twinye muno kwina ndienda kumenya kuri into wawe tamantu ma ndere shiko bunge Tharaka katika tembamba kurunga mangabana antu baire na wakuwa ndiuri antu bakaria no kuona antu bomba kwaria bakatika muntu umwe omba kuthikitikia ngabana ni ona bakaria decision yakwe eticoka kwao ni onti tapata gichiaza ndi mbamurire ni ona baria bawatanira baya kwaria mbere already nigo na chore bakwa ndairika na bathatu kana bana namba the wendiete kurugama MCH akariga wona kwa wende ntiaga no akura kiriga nona iranka thina cio wakare kwa Mbiuki no gwigwa na kinya Tharaka ndina nyanya na ara mukothima ndina nyanya wathi bwa atunga ndina nyanya wana kinya mwiri ganwa gankinora ngure ni mwinge muno Tharaka ntiaga kura cia uchura kare kwa Mbiuki mwiri ganwa twa kithuri ntiaga kura cha uchura kare kwa Mbiuki ende musimamo wakwa ntangacire ndauga nga supporta kareke wa Mbiuki gitikia ngavana nigo
ntitapatapaga uyu no nga supporta nonto timu ikamba timu chuka I mean timu Embu na timu Meru imu Tharaka-Nithi na giteke adina kare kwa mbioki kewa kire Tharaka-Nithi na gitumi ya ukwirwa gubo ana Kabete gitare ari ngi nda support Tharagwa Tharagwa tuika ngavana na ndamu supportaga umite bweguru na Tharagwa na rutire wire nene muno na Tharaka na tikari Mutharaka na nauthie mantu maingi muno kwa utire asimo tuike Mutharaka noe wumba gutuika mbio ngavana na baba ndi na Tharaka anta kubetegia ndiko betegia no ntombera number 1 uyo umathagi cwatura mukodima tia bachuka ntimwetegia no twene no muthure ngavana akadimwe kamba kadagadi banya mwera kadi utura no ene ntimwetegia na kure akwa no ntonwa muthure ntamoneka iri akaurira kithakani uyu nge noe mama gitumiga kuria kumwetegia na kura mama igotweka tiri ndamunenkera kura ya women ref mwanka omwe athungutha giteke women ref athi augana kwenda ngavana bantu amba usabu antu mianka 5 asabu antu mianka yengi 5 antu ba muthoma na kana muntu ura no kuuga tuthure uyu muntu tathanite no mianka no tukathima mianka athanire marimanti ward yari mianka 5 athi mona ngirindi athi mangenji ona we bantu anga chokera mantu makugitata mantu makuthuka athungutha kiu kingi athurwe nyamukura ire cietwa cia sympathy no na kura inu ciajire o Kabete kwire ukona mantu momo mono Tharaka na bara yakumbiwa bora nkuga kura ire tari ngo gutwika anto kabare bakurehora wareo na bone ndi kabachoke kiri mama na aringirwa kura nonto rwaria na aragia na Tharaka ne amwendire ya muthura lakini rengo yetu turi Tharaka tutamuthuraga mwanka omwe na tutatu muthura mianka 5 twenda gutongoria tusamo tongoria no ba mianka 5 na yengi 5 kuma gwende mama ya twirenda na byo kuona wirenda ndagitata wirenda ndaruta na wirenda ndaruta no tukawira mwangasa kathanire Meru mwanka wathani bwake bwathongira macinani na antu bamwenda lakini ataria mwanka omwe uga inkwenda gutweka iki endo karaitha muntu uyu ke tumandaka kumwetegia na uyu Mutharaka mwenzangu igotweka mwanka omwe utiaganirwo ikira nkuthurite wamba kurikia nkurumie nyama na thani mbere ore thira ugere njugu ambire kumbira ndenda cia ngurwe kuthina ya gitonga murugara no tamwetia nontu wa gutapatapa apa na pale ntietegia tonga na mama noe atiathini wa mianka 5 ntiamenya wathani bwake ntiamenya wathani bwake no ntombere number 1 mbati kumuthura nkionaga imbi wathani bwake bukariata kira giatumire nango chokereka ire kia atumire twenda ngavana Njuki chuka yekirwa rami ngavana Njuki ari mujumbe nyomba cio murangwa ciekerwa mbio ciekerwa rami na antu bona muntu uyu ena vision ena nyamwito na isongo vision and mission no gwegwa to antu bona uyu no arugamire Tharaka-Nithi na ukweri na mirugamirite na antu barandikire mitandao ya ciaca cia mitandao tie bantu thijaga turomba kura macinani muntu tende ndauma nkathi macinani ndombe kura kire kuruba bakuru na mbi na nini na bakambigwa na nkabarikare kwa mbioki na bakandikiria bambigwe ende bwana Kabete Mutharaka na ndikiri tinkwenda kumwira tire kanta gwitigia nto abana kura akwa iri mogo ere mo wogu no tubaembera kuri akwa nemwe ere mo wogu ntikubetegia ne onunto oyo adiba chuka akareke chuka enda mete athiete na aramburi cia kairita gichino akathirekeria ntimona no gwigwa mama no ntimwetegia na mwanka omwe ntimwetegia na mwanka omwe wana mwekuru mware akagurwa na nenkagirwe gitara ukara muji akara muji akawata muji akaganwa akana no gwigwa intobira bigotigere nonto muntu aguranaga agurana akaraje nusu ona kana ndata agura kana mwekuru mwega mwekuru rakaya kara kuga mwana muthoni ureta gwinto akagwa tige ndunkure nkona akagya kana muthoni akamata into akadikutirikiri muthoni nonto akone muntu wena mbewa na mbio abu mwanka omwe bwana Kabete bukanda zimithirie ndingire muntu kura athanete mwanka omwe au magitenie ku athungutha athi kuromba giteke ngavana ntimwetege na kura enu lakini kareke nonto nathanete 20 years na kuri ndongo nkona ruthite kwao na arama na antu ba maraba kaya kumea Tharaka thinera twineo ya utongoria bora twina bubo jumbe Tharaka baba kumuromba giteke kya ngavana batiaria mantu moba kwaria baringera kare kwao mbioki kura na akathana Tharaka-Nithi atweka ngavana Bishop kwe mantu maragwa kuma 2022 tukiringa siasa no kuinda ari mashinani ndegwa bora ntu bakuringa siasa
ndegwantu bakere mantu bakone ni anga rotation baka wa kiteke mamara kiathichuka anga chuka totunya njoki anga tuire anga Tharaka na Murungu atethie to antu bombe bumirie bathura njoki the second term. Yes. No kuona antu bamba kureta mantu maka bakaja kuare Tharaka the zero bako na kureka kundi kana ije itothinga maendeleo ende bo aria mantu ma rotation no nkweria ni onti ari orongo na ndenda kwaria bura Murungu akandekera meja makwa mambo bagwandira mo makai kenda mona moyo twaria mantu magitike rotation kitike bati gochoka mara no ntantu ba mara batomba kwathana kiambere ragwa county irio ciari gukrietwa ragwa agaigirwa bantu kinya wewe ngwata kumimbie ni gwetwa ntu yari ngeni yari nyamwengeni no kwigwa anenkerwa nyamwigwetwa county Roiwa ungavana wa Tharaka Nithi agitapatapa kumenya imbi wetwa county government imbi wetwa devolution with English language imbi wetwa devolution agitapatapa kumenya nwe kumenya umianka ire ne ari kuthira akeya ukuyerio mwanko thato wathira agitapatapa agachamba choma boiguru cha mwengata ende ni gobora mbomba kuga we gwanto bakenda aturutha rotation na twendana gatombe tuchokie gitimara nuntu mare tathana niwe gitare ore ari mbere na thaino ende njoki na setire wathani bwa ngavana no ne rianto wira cia county buri batere kurutwa ko ngavana ora kayukia gitike Tharaka Nithi akegwa kimenyaga wira ne rutagwo ugu eno rutagwo ugu eno thiaga ugu eno thiaga u sheria cia county nino devolution mbio no kuigwa ende katuchokie we rotation ende katuchokie gite nyamwira mara no tutiande gure kuthira ru tuchokie gite mara anto bahara ba mara bayoke njukumu yawe era bapeto Murungu no Murungu ngabana wa mbere arutete mara na bayokia gitege kubatha na mara kuma gwende ikeya Tharaka no wende tukomba kwethetera tugiatire anto bachuka Bible kuona buri anyanya betu iburathanie meanke ganona antu ba mara na Bible kuona tukuburekeria bathirikiria gipindi kienu no ntu marathoni yenu ira bogetie ibo akorerwe njirani ukirani buthirikirie rwendo bathirikirie ndi bachoke baya Tharaka twa Tharaka na ati tupewe tutika antu ba mara batikae kwira umbakiuga tutomba kwathana gitike ngabana bakaya kwathana ndi bakarea kwibukiria batikauge batebukiria kenda na ati Tharaka nuntu thino twina ite tutumba tutina ite twina women rep twina senator twina ite bine na mono bia county bine na mono nengo chokeria ngavana njuke nkatho nuntu noe watu supportire ko wata ite kinya ari umwe na ntu ba mare bo batu supportire ko wende no nkuatire twina ite tayari tutie kwa tutina ite na ito kweregeira kwethia twina president from Tharaka kuma Tharaka Nithi na kera ya Tharaka arambunge state house no kwigwa no ntu ndaka yetu ira tukurombere twika vice president kana twika president wameankara yete no ntu mwana munini na wome na Kenya ni kumwenda na timu rebi ugo kede atogonete itukwiregira Tharaka Murungu na twetekea wa kinene muno ya Professor Kithure Kindiki na itotia kuringa Murungu nde itotia kuwa Tharaka ni emenete nonto no kuona ari agwari meanke nge tano eno kithira inge tano ngaya kamweta tithia ingere mbere au ngaya kamweta tithia no agoke wa tukirwa twina president ndiguru ya Kenya au meta Tharaka Nithi turaivu tawa Tharaka tabora tukuwa Ruto imukari njini katuraivu yeta wona ntura yeta wona arachari tonto bake bakumumenya na ndareka chiere no ndikona temi kuthira na no ndiria ndareka na mpo ingwa kubanyontokia ndienda ino tukato matatu anja enda tuachoka nyuma zetu enda ureke kwena kenda antu ba Tharaka bona egitikia kia governor papati baru that mutharaka kenda ona gitikia governor mbere kaba karutha mucemanio watongoria bakuma north atongoria bakuma central na atongoria bakuma south ba karande guru bera ne atire itukwenda gitikia ngavana kia Tharaka na no mwanka turuthe nyanya na antu ba mara na no mwanka turuthe nyanya na antu bachuka na tutikona nie tamaa no tutende tamaa ya antu ba Tharaka nera tumire twira gataya ekana na gitikia kia senator endama mujumbe no ntore katayo tiumba kurugama senator Susan Mwindwa rugama ngavana Gitonga Murugara rugama ngavana tukonekana twina tamaa iri iguru saidi kwa windi rekeria baba bakwenda kunganganira kaba kanganganire wewe tokuromba nesima nuntu tugutiwa njara inderi tutiwa tutena tongoria bara tureregagira uyu mama kuthina ukubatisa no aringe ndiguru akathi uyu nge kuthi kubatisa no aringe ndiguru akaitwa mwira gataya nuntu wewe umba ukaranira nantu no tikuthukaga antu no tingagira antu dimu
rotitoroka gantu ndo thendo kati marimanti ara no warakire agu marimanti center agu center ya Tharaka yonde no arakire kachuku gake agu ndamuria na tawakambira gankwenda Mutharakwa north no central no south aya gagancheria gakambona weekend tukaitata oguyo no taukuthuka ntu itwaitwa mugira twamwira rekana gitiga ya senator nchotethia ntu Batharaka gitiga senator rekana kyo tukanenkera ngavana Njuki nuntu wakurikia wira akera na utaga Tharaka nithi nathi na soro na araba gatukarie tutege nyungu ya Tharaka nithi na mari mairi tutege na kithurwa kindiki tutege na Muthomi Njuki umwetetie uyu ngaka muma nyuma umwetetie uyu ngaka muma nyuma no ibuto kwenda ogu ogu nio ntikumena Tharaka na ntikumena Tharaka nithi inquiry atana vi na thaino nda chenjire retwa ndetwa na vi Samueli nyo ndenda sobe maguta ya guturiria barangwenda guturiria nibo bakathana gituri kia Tharaka nithi asante sana muthikiria twina Bishop Mwathi nwetu nwende na studio muthikiria ntuge muthi